Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah rahmeti bilen bizge şu tağın cumgalarını көрергә nasip buldu. Allah subhanahu ve teala'ga iman, İslam baylığı için har başa hamd senelerimiz bulsun, maqtavlarımız, ham rahmetlerimiz olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yüreklerimizden çıkan salavat şerifelerimiz, ham selamlarımız erişsin. Muhterem kardeşler, Allah subhanahu ve teala bizge iki dünya baxtı ham derecesi versin. Allah'ın ömürlerin ötep teyganlarından tıyılıp işarge nasip etsin. Bugün sileşip gitse sözümüz bulur inşallah tekabberlik turunda. Lakin tekabberlik turunda sizin de көп işitesiz, көп bilesiz şulay bit. Ama tekabberlikning biz bugün sileşip gitarbiz nersede çağılganın. Yani nindi eyberlerde tekabberlik çağılırga mümkün. Nerse arkalı ul bizge kirerge mümkün. Köngüllerge, turmuşqa hem özara. Çünkü tekabberlik degan narsa, muhtaram kardeşler, ol bilasizmi, faşizmning negizinde yatatirgan eyber. Qay vaqtda mesela soralsalar, faşizm qayan kelib chiqa yoki natsizm qayan kelib chiqa? Tekabberlikdan kelib chiqa. Ul boshlana g'adi tekabberlikdan. Masalan, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ayta, narsa so'ng tekabberlik degashdan, ul ayta haqliqni tanimau ham kishilarni tubansitu deydi. Natsizm mesela faşizmning negizinde narsa yata? Haqliqni tanimau. Yani bütün kişinin de eden balası bir kan, bir ten ikenin anlamau şulay bit. Hem inde başkalarına töbensetu, özünü istinerek sanau. Bu şulay yok. Tekabberlikten kelgen alamet. Şunun içinde her birimle şu günahının negizinde biz tekabberlik yatkanın görürge mümkün biz. Şunun içinde tekabberlikten nersele çakılganın muhterem kardeşler biraz qarab keterge kerek şulay bit. En birinchisi mana bunda bizga alimlarimiz keltira, Imom G'azali keltira shu kitabında o'zining ul da bo'lsa g'ilimda chag'aluvi. G'ilimda, bilimda. Ya'ni kishi bilimi bilan takabburlanirga mumkin. Ko'proq bilam deb, ko'proq anglayim deb, shulay deb, boshqalar nodon deb, boshqalar durak deb takabburlanirga mumkin. Bugungi kunda masalan kunbotish sivilizatsiyasi kile Müslümanlardan, kile Afrika'dan siz nadanlar deb kile şulay. Bu ilim bilen tekabburlanu açıktan açık. Şunun bir misalı. Çünkü şuluk Müslümanlarga şuluk aytik mesela bugün Palestina halkını küçülteler şulay. Küçülteler palatkada yaşaganların. Jerde yasalgan mişte özlerini aşırıga pişirerler. Uramda balaları pişirak kapkara kiyimden jeri. Mektepke yermiler şulay bitin elbette. Mektepler yok, neler yok. Yani hazır alardan kilerge sebep var. Nadanlar hayvan kibik yaşaylardı. Kim alarını şulay yaşatasın? Kim alarını illerinden kovup çıkarıp mekteplerin, balnitçilerin cimiresin? Şu akıllı kişiler, g'ilimli kişiler şulay bit. Şuna göre kızık ite Kın Batır sivilizasyası. Bilim alırga irik birmi, kişiçe davalanırga irik birmi, ondan sonra elde tağın kile, siz nadanlar, siz pişiraklardı. Siz nadanlar, siz pişiraklar, siz hayvanlar dep tağın şulardan kile. Mana bu muhterem kardeşler, bilim bilen tekabburlanu, g'ilim bilen tekabburlanu. Elbette, g'ilim bilen tekabburlanu, ol g'ilimning nersege eken anglamaudan kile. Mesela nersege kerek sonlu g'ilim degende, g'ilim eng birinchi şaratta kerek Allah Teala'ga yaqinaytır için seni. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta, Bismillahirrahmanirrahim, İnnemâ yakhşallâhu min ibâdihil ulema. Allah Teala'dan korka tırgan kıllar, ol g'ilimli kıllardı, g'ilimli kişilerdi. Yani g'ilim alıp, bilim alıp, Allah Teala'ga yaqinayıp, indi hazır Allah'dan korka bu kişiler, g'ilimleri bilen. Eğer g'ilim, bilim, bulsun dünyavi, bulsun dini, seni Allah Teala'ga yaqinaytmayken, bu bilimnin faydası yok. Sen kompüter gına. Яки таш белән чикләп батырга өйрәнгән маймыл гынасың. Бөтен гыйлемең сиңа шуңа гына кирәк. Башканың файдасы юк. Шуның өчен мөхтәрәм кардәшләр, инде гыйлем ул иң беренче чиратта Аллаһ Тәгаләгә якынайтырга тиешле әйберди. Әмма нишләп соң кемнедер Аллаһ Тәгаләгә якынайта гыйлем, кемнедер якынайтмый. Mesela kişi çoluk dini g'ilim alalar şular bit. Mesela dini g'ilim algan kişiler arasında da mullalar, galimler anda, hazretler arasında da Allah'ı Teala'ga yakın takva kişiler, abar tekebbür kişiler. Burunlarını ko'tarib şulay bit seni kişiga salam içergen kişiler var.
Ни өчен алай килеп чыга икән? Гыйлем ди, галимнәр әйтә, Вахб рахимахуллах әйтә, гыйлем ди ул яңгыр кебек ди. Мәсәлән, яңгыр бөтен үсемлекләргә дә тигез ява. Ләкин кайбер агачның җимеше татлы була, баллы була, ә кайберсенеке әче була. Ә яңгыр бер үк икесенә дә яуган. Ягъни гыйлем нинди туфракка төшә? Бар мәсәлән, табигаты белән әдәпсез тәкәбберле кешеләр. Алар гыйлем алгач, аларның тәкәбберләре бер кая китми. Бу гыйлем аларга тәкәбберләнергә бер сәбәп кенә булып китә. Мәсәлән, мәдрәсәдә укыганда ук син күрергә мөмкинсең, мәсәлән, анда шәкертләр арасында тәкәббер шәкертләрне, тәкәбберләнеп йөргәннәрне. Гыйлем алгач, шушы гыйлем аңа тәкәбберләнергә тагын бер сәбәпкә әйләнә. Менә мин гыйлемле, дипломлы, тегеләй булай ди, ә син ди кеше түгел ди, шулай. Менә шуңа күрә дә гыйлем, мөхтәрәм кардәшләр, бары тик Аллаһ Тәгаләгә якын айтса, синең шушы тәкәбберлегеңне җиңәргә ярдәм итсә, сине үзгәртсә, ул вакытта гына шул гыйлем яхшы гыйлем була. Файдалы гыйлем була, һәм сиңа аның файдасы була. Ә былай күп белүдән шулай бит әлләрне файда юк, ул китаптан, компьютердан син бер нәрсә белән дә аерылмыйсың. Ә китап, компьютер җәннәткә керми, шулай бит. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук инде менә бу гыйлемне шуның өчен дә без дөрес итеп куллана белергә тиешбез дә. Һәм шуңа күрә гыйлем ул үзе тәкәбберлек өчен сәбәп түгел. Ягъни кешене башка кешедән өстен итә торган әйбер, бигрәк тә инде теге кеше тәкәббер булса тагын шуның өстенә, шулай бит, ул андый сәбәп түгел. Гыйлем тақвалы итсә генә сине, ул шул очракта гына файдалы була. Икенчесе, нәрсәдә чагыла тагын тәкәбберлек, ул эшләрдә һәм гыйбадәттә. Ягъни синең көн күрешеңдә, синең гыйбадәтләрнең башка бер нәрсәне эшләгән вакытта, син нәрсәгә дип эшлисең бу эшләрне, мәсәлән, изге эшләрне. Нәрсәгә гыйбадәт кыласың син, нәрсәгә яхшылык эшлисең. Синең бар ике сәбәп шулай бит инде. Беренчедән, син кешеләр сине ихтирам итер дип өмет итәсең. Мәсәлән, намаз укыйсың, кешеләр сине тақва дип санасыннар өчен. Гыйлбик хаты динле дип санасыннар өчен. Менә бар шулай бит, мәсәлән, кемдер анда ураза тота бер токтамый. Үзен тақва дип уйласыннар өчен. Бар кемдер ураза тота, минем гөнаһларым күп ди. Шулай бит, айырмасы зур. Айырмасы бик зур. Кемдер кеше алдына мактаныр өчен эшли ул аны, кемдер шулай бит инде эшли, гөнаһларын бетерәм дип. Шуңа күрә дә гыйбадәтне кылырга мөмкин, кеше сине ихтирам итсен дип. Күбрәк садака бирә, шулай бит, мәсәлән, кеше аны ихтирам итсен дип, дәрәҗәсен күтәрсен дип һәм башкасы. Һәм инде шулай ук изге гамәлләр кылып, тагын ничек тәкәбберләнергә була, башкаларны үзеңнән түбән саный башлыйсың. Ягъни, бу бит 5 вакыт намазында укымый. Бу бит ураза тотмый. Бу бит әнә гынах кылып йөри, шулай бит. Мин гынах кылмыйм, ул кыла гынахны. Ягъни шулай итеп башкаларны түбәнсетә. Кай чакта булар инде биткән кешеләр ди. Халак булалар булар ди, конченный булар ди. Шулай дип көлә кешеләрдән, мыскыл итә. Фәлән кеше инде ул түбән дәрәҗәгә төшкән, тәгәрәгән инде, яки фәлән авыл, яки фәлән халык диләр хәтта. Бу халык биткән инде бу ди. Бөтен бер халыкны шулай дип әйтергә мөмкиннәр, шулай бит. Бу очракта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иза кала ар-раҗулу халака ан-насу, фа хува ахлакухум." Әгәр дә бер кеше әйтә икән, бу кешеләр халак булды дип. Ул кеше әйткән кеше ди, иң беренче халак булганы ди. Ул үзе халак булган кеше ди. Ягъни башкаларны юкка чыгару, аларны кимсетү, балар инде биткәннәр дип әйтү ди. Менә шулай итеп кимсетеп сөйләшү, ул инде ул үзе юкка чыккан ди. Мәсәлән, кай вакытта теге бер халыкны дип әйтгәндә, яки бер ниндидер төркемне, шәһәрне, авылны без шулай юкка чыгарырга мөмкин. Без булар инде начарлар кирәк түгелләр дип шулай бит. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, без бер вакытта да кеше турында начар уйларга тиеш түгел. Мәсәлән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Би хасби имри мин аш-шарри ан яхкира ахахул муслим." Начарлык кылыр өчен ди, үзеңнең мөселман кардәшеңне яратмауда җитә ди. Ягъни, әгәр син ниндидер кардәшеңне яратмасаң,
аңа карата нинди начар хисләр кичерәсең икән, димәк бу начарлык өчен шушыда җиткән ди. Монда эчеп, доңгыз ите ашап, зина кылып йөрергә кирәкми. Яратмыйсың икән син мөселман кешесен, син инде начар. Син инде начар кеше. Сиңа җиткән шушы начар булыр өчен. Һәм инде шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим, вахфид җанахака лиман-иттабака минал муъминин." Синең арттан ияргән мөэминнәргә рәхмәт канатыңны җәйди. Ягъни рәхим, шәфкатьле, рәхмәтле бул сиңа ияргән мөселманнарга һәм гомумән мөселманнарга безгә рәхим, шәфкатьле, михрбанлы, рәхмәтле булырга кирәк. Яраларга яратып карарга кирәк мөселманнарга. Ачу белән түгел, мыскыл итеп, түбәнсетеп түгел, аларны тәнкыйтьләп түгел, яратып карарга. Мөселман кешесен ярату ул безнең җаваплылыгыбыз һәм безнең вазифабыз. Булай гына теге түзеп йөрү генә түгел, яра җирсенә мин янда дип шулай бит. Юк, ярату, яратырга кирәк. Нәкъ менә шушы ярату хиссе булырга тиеш. Шулай мөхтәрәм кардәшләр, өченчесе, кеше үзенең чыгышы белән тәкәбберләнергә мөмкин. Мәсәлән, мин фәлән милләттән, мин фәлән гаиләдән, фәлән нәселдән, мәсәлән, анда шулай тәкәбберләнә. Бу бик популяр. Хәзерге заманда шулай бит инде бик популяр. Шулай ук менә без әле генә әйткән яһүдләрдә дә ул бар. Яһүдләрдә ул иң зур чагылышы аларның. Алардан килгән әйбер ул Аллаһы Тәгаләнең яраткан халкы дигән сүз. Бүтән бер милләттә дә юк. Аллаһы Тәгаләнең яраткан халкы дигән сүз, ягъни димәк истен куйган башкаларны идарә итәр өчен. Иң акыллысы, иң әйбәте, шулай бит инде башкаларны шуңа күрә аларның, мәсәлән, Талмуд белән яшәүче сионистларда мөселман булмаган яки мөселман түгел, яһүд булмаган кешене үтерү савап. Нишләп сез уйлыйсыз, алар урамда балаларны атып үтерә дип булай гына? Менә әле бу шушы көндә генә 9 яшьлек малайны атып үтерделәр, шулай бит урамда, просто булай гына. Күрдегезме, пленнан чыккан бер яшь егетне ярты башы юк. Ярты башы юк. Аттылар да, мин хәтерләмим ди, бер нәрсә ди, шуны тирелеп чыккан, шулай бит инде. Аларга бер нәрсә булмый. Ни өчен? Чөнки савап ул аларда кеше үтерү. Сионистларда кеше үтерү савап. Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди аларга да шундый ук кануннар бирдек ди. Әгәр дә бер кешене үтерсәләр ди, ул бөтен кешене үтергән кебек гынах алачаклар ди. Ләкин алар үзләренең кануннарын бозып нәрсә диләр? Безгә ди савап ди кеше үтерү. Менә бу мөхтәрәм кардәшләр, аларда язылган, Талмудларында, китапларында язылган сүзләр бу. Кишләдең икән яһүд булмаган хатын-кызны савап, аның малын тартып алдың икән савап. Рөхсәт ителгән әйберләр. Аңлыйсызмы? Сез нәрсә белән очрашканыгызны аңламыйсыз үзегезнең. Сез белмисез нинди халык белән очрашканыгызны. Аларның китапларында нәрсә язылганын, аны өйрәнергә кирәк, белергә кирәк, шулай бит. Шуңа күрә мөхтәрәм кардәшләр, менә бу шулай ук тәкәбберлекнең бер төре, фашизм, шулай бит нацизмның килеп чыгышының һәм башкасы. Без беләбез, шулай бит үзебезнең Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ак кешедән кара кеше өстен түгел ди. Абу Зар радиллаһу анһу кара кешегә шулай дип әйтә. Иди кара кешенең малае ди. Ягъни нигердан туган дигән шундыйрак инде. Бездә шундый сүгенү сүзе бар, менә Аллалар әйтәләр, эттән туган эт дип. Балаларны шулай сүгәләр, эттән туган эт дип. Ягъни син үзең дә начар, анаң да начар дигән сүз инде, шулай бит инде. Шуны бик теге начар сүз инде ул, бик вахши сүз дип әйтик. Ул да шулай ди, син нигердан туган ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бик ачулана. Буны ишеткәннән соң һәм әйтә, Абу Зарга, я Абу Зар, ләйсә либн аль-байда аля бани сауда фадлун. Ак кешенең кара кеше өстеннән өстенлеге юк ди. Алар икесе дә бер ди. Абу Зар үзенең нәрсә әйткәнен, яки икенче бер хадистә әйтә, иннaka mar'un fika jahiliya. Синдә җаһилият калган әле ди. Абу Зар радиллаһу анһу үзенең битен җиргә куя да, анда була Билал радиллаһу анһу ул шуңа әйткән була, начар сүзне әйтә, аягыңны куй ди минем битемә ди, тапта мине ди. Мин ди бик начар сүз әйттем ди. Әлбәттә инде таптамый гафу итә. Ягъни элек менә шундый хисаплар була кеше башында, ак кешенең кара кешедән үстен икәне. Ул әллә шулай мөхтәрәм карашлар. Ул теге сез уйламагыз, шулай бер бетте ди. Улай бер бетте дип уйламагыз, шулай бит. Менә тагын кайтабыз Палестина хәл. Мин гел аны искә төшерәм сезгә. Сез теге онытырга тиеш түгел. Ничә мең кешене үтерделәр, шулай бит. Кемгә җәза бирделәр? Миллион, Иракта миллион мөселманны үтерделәр. Кемне утырттылар төрмәгә? Беркемне утыртмадылар, шулай бит. Димәк, гарәпнең, мөселманның каны ул
Ак кешенең каны түгел, аны ярый түгергә. Аны үтерергә ярый, ул рөхсәт. Ак кешене үтерсәң, о трагедия. Монда трагедия булачак шулай бит. Монда инде тавыш кубачак. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, бер вакытта да шулай бит. Без Аллаһ тәкәбберләргә тиеш түгел. Мин ак, син кара, яки син кара, мин ак дип, һәм дә инде үзебезнең чыгышыбыз белән. Шулай ук нәсел белән дә шулай бит. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кем үзенең нәселе белән тәкәбберләнә ди, атасының җинес әгъзасына тешләре белән ябышсын ди. Һәм мине ди башкача аңламагыз ди. Турдан-тура әйтелгән сүзләр бу ди. Ягъни әтисенең җинесе белән тәкәбберләнгән кеше булды, шуның белән мактанып йөри булды. Үзенең эше белән түгел, шулай бит. Үзенең кем икәнлеге белән түгел, үзен күрсәтеп түгел, атасының җинесе белән мактанып йөри ди. Флаг кебек шуны күтәреп. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу әйберләрдә безне бик каты кисәтә. Иншаллаһ, русчага да күчеп алыйк. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о высокомерии. Высокомерие, как вы знаете, есть чувство гордости, есть высокомерие. На самом деле, в арабском языке гордость и высокомерие оба имеют одинаковый смысл. Но в нашем языковом варианте немножко разный другой смысл появляется. Гордость – это когда ты считаешь, что ты не хуже других. Это позволяет тебе защищать свою честь и так далее, да? То есть не давать себя в обиду. А есть высокомерие, когда ты считаешь себя лучше остальных. Это же способствует тому, чтобы ты унижал других. То есть защищать себя – это одно, унижать других – это совсем другое. Поэтому даже когда мы защищаемся, мы не унижаем других. Когда, например, мусульман или тебя, например, лично конкретно чем-то унижают, ты не имеешь права так же отвечать. Если тебе говорят, ты там такой-то, а ты такой же еще хуже, там мы не можем говорить. Поэтому гордость и высокомерие есть немножко различий между ними. Мы говорим именно о высокомерии, когда человек считает себя лучше остальных. Вот в чем же он лучше? Есть некоторые аспекты, где человек дает себе волю и этими вещами высокомерится. Мы тут перечислили 3 вещи на татарском языке, продолжим. 4 – это красота, внешность. То есть человек может быть высокомерным своей красотой, своей внешностью. Но высокомерные – это больше всего касается, наверное, женщин. Вы не знаете, насколько это большая проблема среди молодежи. В школах, например, в институтах. Вы знаете, что это пришло тоже из Америки, так скажем, да, из Запада. Когда у них есть отдельные компании красивых девушек. А здесь есть уродины. Отдельные компании. Они за отдельным столом сидят. У них отдельно там шкафчики, там туда-сюда, все у них отдельное. А красавицы это отдельно. И у нас тоже это есть в школах. То есть люди, детей не воспитывают таким образом, чтобы их красота, она не стала объектом высокомерия, так скажем. Они не должны, и родители должны им объяснять, если видят, что ребенок красивый, видят, что высокомерится и так далее. Поэтому родители тоже не должны потакать своим детям, говоря, вот они какие красивые, там туда-сюда и так далее, и чтобы они своей красотой потом были высокомерны. Вы не понимаете, насколько это серьезно потом приводит. Я видел женщин, которые считали себя чуть ли не богинями. Представляете? Прям вот чувствовалось, они так говорили. Прям самые лучшие они в этой стране красавицы. Хотя внешне я видел и покрасивее, конечно же. Поэтому есть такие. Есть высокомерие и у мужчин тоже. Сейчас они же тоже такие метросексуалы. Любят ухаживать за собой, там подкачаются немножко и ходят такие красавчики. Это то же самое. То же самое высокомериться своей внешностью. Брезгливо относиться, например, к людям в теле, например, да, или которые там внешне не очень красивые. Иногда даже всякие клички дают по внешности. Из-за ушей, из-за глаз, носа, рта, там, ног, рук и так далее. Это же дефекты, это то, что Аллах Тааля создал. Нух, алейхиссалям, у него было имя не Нух при рождении. Почему его назвали Нухом? Нух переводится как плачущий. Почему? Когда он увидел 4-глазую собаку, Нух, алейхиссалям, он сказал, какая уродливая собака. Тогда собака начала разговаривать и сказала,
неужели, говорит, ты думаешь, что если бы я сам выбирал свою внешность, я бы выбрал эту? Собака говорит. Это, говорит, Создатель так хотел, чтобы я был таким. И Нух, алейхиссалям, заплакал. И с тех пор он постоянно плакал. И потом его назвали Нух, плачущий. Почему? Потому что он понял, что он сморозил глупость. Он глупость сказал. Сказав, что внешность уродлива, но кто создал эту внешность? Аллах Тааля. Поэтому те люди, которые гордятся, высокомерятся своей внешностью, красотой, это же не твоя заслуга. Это Аллах Тааля тебя создал таким красивым. Так благодари Его, а не высокомерься. И если видишь некрасивого человека, да, есть красивые, есть некрасивые люди. Нельзя говорить, что все люди красивые, да, есть некрасивые, согласен. Но это не значит, что ему в лоб надо об этом говорить или унижать такого человека. Наоборот, это Аллах Тааля создал его таким. Значит, соответственно, уже ты должен понимать, что это не вина этого человека. Поэтому, дорогие друзья, вот эта вот внешность, так скажем, да, это тоже один из таких моментов, из-за чего человек может быть высокомерным. Пятое – это гордость своим богатством. Гордость своим богатством. Гордость богатством, дорогие друзья, это в основном удел кого? Удел бизнесменов, купцов, так скажем, да, и такого рода, то есть людей, которые чуть-чуть что-то заработали и начали этим гордиться, высокомериться. Вот у меня то, все, там, да я такую машину не сяду, да я это не одену, да я сюда не сяду, там и так далее. То есть это понятно, да, чуть-чуть немножко где-то хапнули и все. И начинается вот такой вот момент, да, я в этом не сплю, я тут не живу, и тогда я это не ем еще. Бывают такие моменты, да, что ты мне там даешь, там и так далее. Поэтому, когда чуть-чуть появляется богатство, начинается вот высокомерие. Высокомерие, человек начинает окружать себя вот этими изящными вещами. Это чувствуется особенно у тех нищебродов, которые резко стали богатыми, да? Вот ставропольский полицейский там видели, да? Все в золоте там. Ну, понятно, что человек в общаге жил там, может быть, где-то в деревне там, чуть-чуть тут сейчас уже появилась возможность, и все в золоте у него там все, да? И тех там артистов, которые вот, ну, чуть-чуть начали зарабатывать тоже, да, квартиру, интерьер, наверное, видели, там кожа зебры тут лежит, там еще что-то, там картина у него во весь рост, там он такой, там весь император какой-то там и так далее, да, это все начинается вот высокомериться своим богатством. Это, дорогие друзья, то есть это практически у каждого бывают такие вещи. Бывают вещи, люди, которые, да, богатые, Аллах Тааля дал, ничего с этим не поделаешь, но они не высокомерятся. А есть люди, которые именно высокомерятся, именно на это делают упор. Вот кто я, чего я добился, а кто ты такой там и так далее и тому подобное. Естественно, ислам нам говорит бороться с этим. Потому что мы должны бороться даже, понимаете, вот в правилах хаджа. Вот когда в хадж едешь, желательно, чтобы ты был неухоженным, не умощался дорогими какими-то вещами, чтобы ты вокруг не селился в супер-пупер дорогих отелях. Вот это VIP, хаджи и так далее, это противоречит сунне. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, наоборот, то есть он говорил, чтобы вы пришли униженные перед Аллахом. Даже ученые запрещали, когда едешь на верблюде в хадж, делать специальное сиденье. Надо, говорит, сидеть на своем грузе. А есть специальная корзина, которая ставится на верблюда, чтобы было удобно сидеть. Ну, то есть кресло уже другое там получается, по-нашему, да? И ставят еще зонтик сверху на верблюда, вот такой. Паланкин такой, да? Ты едешь с комфортом. Даже это порицали ученые. И когда Ибн Умар, радийаллаху анху, видел, как люди едут в хадж, вот такие все, наряженные верблюды, он говорил, как мало хаджиев, говорит, здесь, как много караванщиков. А когда увидел одного бедняка, который, просто сидел, так скажем, на верблюде, в старой одежде, он говорит, вот, говорит, лучший из хаджиев. То есть, понимаете, даже вот это, то есть проявление такого. Иногда говорят, а что такого, если я там могу позволить себе дорогие часы, дорогие ботинки? Ничего такого. Ты совладаешь с этим? Ты сможешь это пережить? Не привыкнешь к этому? Ты сможешь остаться человеком после этого? Тебе кажется, что ты сможешь, но это не так.
это самообман. Это не так. Это самообман. Даже Сулейман, алейхиссалям, в один момент дал слабину. Да? Он сказал: у кого еще есть такое богатство, кроме меня? Он сказал, возгордился. И Аллах Тааля отнял у него власть над джиннами, с животными, все отнял у него. И он покаялся Аллаху. Я, говорит, понял, говорит, какую ошибку совершил, и Аллах Тааля вернул. И Аллах Тааля вернул. То есть, это пророки, то есть, да, чуть-чуть не поддались, так скажем. Альхамдулилля, это для нас урок уж. Конечно бы они не поддались. Но мы разве сможем это выдержать? Поэтому, дорогие друзья, если у нас нет таких богатств, или Аллах Тааля лишил нас каких-то богатств, то это, наверное, не зря все-таки. Не надо переживать за это. Высокомерие, когда появляется через богатство, это хуже. Это намного хуже, чем быть богатым человеком. Намного хуже. Потому что если капля высокомерия есть в сердце, то в рай не войдешь. Капля. Мискалю дарра. Да? Если есть чуть-чуть, хотя бы чуть-чуть, вспылинку высокомерия, уже не зайдешь. А сможешь ли ты выдержать? Да, это, конечно же, как я уже сказал, большой вопрос. Шестое. Аллах Тааля нам что дает в жизни, чем мы можем высокомериться? Это гордость, высокомерие своими последователями, помощниками, родными, близкими, то есть окружением. Бывает, у человека появляются помощники, слуги, так скажем, да? Это же тоже как наркотик. Все больше и больше хочется нанимать этих слуг рабочих, да? Чтобы у ворот сидел, шлагбаум поднимал, да? И так далее. Чтобы отдельно там сантехникой, электрикой занимался там отдельно, чтобы садом кто-то занимался отдельно, чтобы кто-то вот техникой занимался у тебя дома. Если денег много, естественно, то и техники у тебя много. Там стоит у тебя, во-первых, у каждого члена семьи отдельные элитные автомобили, потом пара ретро-автомобилей у тебя, дань традиции и своей нищей молодости, так скажем, да? Несбыточных мечт твоих, какой-нибудь там москвичи, Волги, естественно, Запорожец какой-нибудь там должен стоять, который ты так и не накопил в своей молодости. Естественно, УАЗик, потому что это после того, Патриков всяких и так далее, Прада и так далее. То есть тоже нужно какой-нибудь Нива или УАЗик. Это все само собой. Плюс зимняя техника, плюс летняя техника активного отдыха, багги, мотоциклы туда-сюда. Да, ну, сами понимаете. И нужен человеку уже все это обслуживать. Даже вертолеты, самолеты уже, вот я вижу, у нас над Чебоксой летают такие маленькие самолеты. Это частные самолеты. Уже вертолеты уже неинтересно, уже частные самолеты. И стоит недорого, 500 тысяч всего, оказывается, самодельный. Я вот уже присмотрел себе. 550 тысяч вертолет стоит, а 500 тысяч самолет стоит. Все, можно спокойно, рахатлянып там полетать. Ну, взлететь можно, по крайней мере. А приземлиться уже, как Аллах Тааля даст. Ну, точно приземлишься тоже. Это тоже факт. Поэтому, дорогие друзья, то есть, естественно, людей, и ты начинаешь ими высокомериться. Высокомеришься своими близкими родственниками, да, и так далее. Там. Я один раз в маджлисе там говорит, вот у меня там такое-то дело есть, такое-то дело есть. Там. Я смотрю, вот как простой человек, говорю, как он добился всего сам? Да, открыл там свое дело, свое производство, туда-сюда, работает, альхамдулилля. Я так смотрю, такой. Нет, без подвоха здесь не обходится. Я про себя думаю, да. Но невозможно так. Не бывает это как в сказке, да, там пришел, купил яблоко, помыл, продал, потом 2 купил. Такого не бывает. А у меня, говорит, это брат, говорит, глава района. Другой брат в Госдуме сидит. Все понятно, все сходится. А то я же комплексовать начинаю. Что вот он добился, бизнесмен какой, а я чмырдяй не могу, да, ничего добиться, там ничего свое открыть. Это же. А тут все встало на свои места. Я говорю, все, альхамдулилля, у меня нет таких людей, значит, это не моя вина, что я не добился таких успехов. Говорю, все, альхамдулилля, все, это очень хорошо. Поэтому, дорогие друзья, этими близкими родственниками можно тоже высокомериться. Ты знаешь, кто у меня тот, кто я, чей родственник и так далее. Поэтому очень такое, дорогие друзья, распространенные. Когда сейчас кого не коснись, сразу говорят, ты знаешь, кто такой, да? Один хазрят даже меня такой, когда мечеть отнимали, тоже говорит, ты знаешь, говорит, кто я такой, кто мои, говорит, там, знакомые, родственники. Меня пугает.
Ты, говорит, знаешь, кто там? Давай, говорит, ты против меня, говорит, не шути там. Знаешь, говорит, кто? Хазрят, да? Он не говорит, побойся Аллаха, побойся греха там или еще что-то там, еще там подобное, да? Ты, говорит, против меня, говорит, ничего не замышляете. Знаешь, говорит, кто я такой? Кто мои родственники? Кого я знаю там? А? Я говорю, ну ладно, говорю, все понял. У меня-то нет никого. Альхамдулилля, да? Кем я могу там козырять? Это же не покер. У тебя вот эта карта, я у тебя этим крою, да? Я же не, это же не... Поэтому можем только сказать, кто. Ну ладно, Аллах мой покровитель. Кто еще может покровительствовать тому, у кого нет покровителей в этом мире? Поэтому, дорогие друзья, конечно же, это тоже есть. Высокомерие вот этими людьми. Это все болезни. Это все болезни высокомерия. Много-много причин. Высокомерие может зайти в любое окно, понимаете? Оно стучится всегда, в любой момент. Ты прогнал вроде бы из одной двери, но стучится в другую дверь. Ты вроде бы прогнал высокомерие, богатство, стучится высокомерие, поклонение. Он говорит, о, ты намаз читаешь. Он говорит, ты вот от богатства отказался? Какой ты хороший, да? И сразу, да, я хороший, все. Высокомерие зашло с другой двери уже. Поэтому высокомерие тебя не оставит никогда. Будет постоянно стучаться, и ты должен постоянно быть начеку, дорогие друзья. Иначе быть в беде, потому что высокомерие не позволит тебе войти в рай, как мы уже приводили хадис. وأقول قولي هذا واستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.